Hadu news pangut kiba apply tiket naga parti BJP hak election assembly kemansalong po Delhi mentau senam hau bulan Februari arajar arpusan bat kermen ru keseng BJP hadin arpusan senam banyo sensyar biang ia kanong pa Delhi tetum tangin sengap ia kane bidilingkon bat hadin kanong senam ru ke kongres keladu no eko bos sensyar hak te kanong pa katkum naga telong kubor kata na chief jong parti BJP lene uhedu jong parti BJP apo kanong ba Delhi kata Virendra Sachdewa ulang bak parti ke jonggu kelaran hadu kumban news pangot ki apply tiket nam tabnya kun ya election hagate kanong ba Delhi ulang susu bana gawe ke konsensi kidon kumba hadu lail ne sangut sajrong ki apply ya ke tiket banyo yakun ya election naga parti kata parti BJP Barka parti BJP hadu kena kelmat umtaru kampat penbena kaweru kerteng dan weru kerteng nagamta kalison hagte kenong Pak Delhi bat nagaleng keseng BJP ru menta kena screen ya ki kandidat lana gi apply tiket ya no on ai bat kajing screen kajing kir kolong ban screen bet da ubreu patikna banyo ya kajing job banyo biang jing sensyar hagte kenong Pak bat kum juru katkum kajing kam jong Lok Sabha MP nagaseng BJP ubari na po North East Delhi MP kataw Manoj Tiwari ulakam bahadin arpusan senam baka parti BJP kamyo bansensyar su hagatikanong ba mendag kenti kanwan hakaborane bansimtino yagisensyar hagatikanong ba utawari ulaong susu bakumba Narendra Modi ulayo biang yakakardan Prime Minister lingba kajingjab dumburam ka BJP hunus nam arep saw hakalok sabha kumta kermen baganek assembly sana po Delhi ru hapo Delhi kenyo no chief minister naksing BJP bat ka BJP kanyo mansensyar ya te kanong pa ul Manoj Tiwari ulang su bakandai persen nak sispa kijing jong kanong ba Delhi nagalyang ngajung bak parti BJP kijung uru kan sepersang banonra biang lane banonra jingkela ban bentemai yaki baro hapo nong ba Delhi ban sofru ya kejing hakate kanong ba bat hadu menta nagaliang election commission jogor India kamsem 48 bena kahakano katarik bon pelong ya te election henrelis antan bahu benai Februari katio go bakhadu kande election hakate kanong ba betom tangnya sengap nadu meno ke BJP kadu bor Delhi bat kongres nadu meno hadu hangno kesange hapo kanong ba Delhi bat kaseng AP nadu meno kawan hakabor hagate kanong ba kasnem ga bakhadu bagu BJP ka job don buram hagate kanong ba katagalong haksnem khaknai spa kandai pulai dag ba job sau kandai sin nakan nyu phusin bat kasensyar tinong ba hadu kasnem kandai spa kandai pupra haga ba kasnem kandai spa kandai pupra hagate kasnem ke election kaseng kongres kelakni no kebor sensyar naga parti BJP daga bagarayo hadu sanpo arsit hak tega senem kana spa kandai pupra batla sensyaru kanong ba Delhi hadu katsan senem kata hadu kesenem arjar khalai nang dag lawan biang ha boru hasnem arjar lai daga bayo hadu sau ponyo sen nagan nyo pusen ka BJP tang arpusen bat hak lekson bolong hasnem arjar pra kaseng kongres lawan biang ha bor kada bayo hadu sau pulai sen nagan nyo pusen ka BJP gayo tang arpulai sen haunus namru ka AP kampadon nang tahus nam arjar khalai keni no ya kabor sensyar nak seng kongres kata dak seng AAP kaseng AAP hak tigas nam klayo hadu arpu prasin nakan nyo pusin kelas sensyar kaseng ya kanong ba Delhi harangkat kajini terlang bat kaseng kongres hi kaseng JDU bat ki parti nang tahus nam arkat san tangrin arsnem lapelong biang ya ke election hakanong ba Delhi hakabak seng AP marway kalayo hadu nriu pho nyusin na kan nyu posit tang laingut banyo phul ka BJP kalayo laisit kongres nilno husnem arja khasan nang husnem arja phuru ka seng kongres ka klem yo sit su bat ka AP kalayo hadu nriu pho arpsin na kan nyu pho ka BJP prasin tewa pet yak seng BJP bak seng kongres hakiti election arjakasan bat ajar pho kadang izin jar ya kiti arseng ban keni ya kabor sensyar naga parti AAP
hadin khatan snem pelasensyar bat hagi artem planil no ki kandidat kata kasing kongres mentau snem artel pesan ke kermen banwan hagabor hagate kanong ba Delhi dagabak penyang kertong dagi babiang ba kamtam yau Arvind Kejriwal udai uhedu jong parti AAP bat ka CM go menta ka ATC kasing BJP ru hadu kasnega menta kampat permi weru kertong lenu kandidat dawa screen bai kandidat bakum do kanla banyo ya kajing jawab na uso wap tiang hagri sol kaban mi hadin ke election bat kasing BJP gerak sang ru dik kumno banyo kani ke borsen syar naga parti AAP hadin arab san snem maklam yo chu ban syar ya kati kenong ba banang tas ki we pat parti kata kasing NCP kelapan mi adu kadwingut ke kandidat na kite ki nyup hotli ki konsensi nang tas kasing BSP lane ka bahujan Samaj Parti kabalom kmat daga Mayawati kana ka parti ru kan penmi ya boro nyup hungut ki kerteng jong ki kandidat nam ta kite ki nyup hotli ki siat hagati kanong ba dekum ta ki parti ki balami kman banyak kon lane berhampau banyak kon ya kana assembly election hagati kanong ba Delhi kita kalong ka Aam Aadmi Parti lane AAP ka ANC lane Kongres ka BJP ka NCP bat ka PSP ka jinget her tmaktin iwei ka khamjor kalong ka BJP persya ya AAP ka Kongres ru ya ka AAP bat khamtam le ka Kongres kelapen mi sisendon ya ka ngentin kata kalong ba ngilabak lajur bangi trelang bat kaseng AAP haus nam arajar khalai bat na ka AAP ru klaong bangi ngibak lajur bangilek banyasno bat ka Kongres hak India Blocks bat kamtam keseng BJP kala kruaj napo ya keseng AAP kumno pendubor kamtam ya kandidat ki bakampau lene ki benjing temu banjob ha na keseng AAP banyo pelim no ya kiti kandidat kladon ru ka kubur hamsaya lagala bandai ne kamdei bau kertong jong keseng Kongres ubdei ukun jong Chief Minister barim jong keseng Kongres kata kasila diksen baya ute ukun jongka nagar seng BJP katemu ban kersan apa kamtam gabor pisa ban pelim yu Arvind Kejriwal namar nagal yang ke parti BJP kokwa pelan bo Arvind Kejriwal unlim lene unmlong su kumtau MLA hagate kanong pa Delhi te tangum ne nam tagni video ngan sang penmi isu ya ki webot khubor election kamtam hagate kanong pa Delhi bal redon hagi we ki benta jongker India hi perkowe te tangum ne la episode nan sewa subscribe ya ke channel bala pidang lagi batumai ru sewa subscribe bakum no pila banyi on lapan mi biang ye pat ki video kamtam namda ke video politik ki pat ki video kumjo kuble sibun